Okay, dakika diri musanvu actually mukaga edwala tuingire sawa 10 yawandika jobu wundi mu man jobu wundi mu mulekemu niga stay 28 ndala sta mukaga hash ozane busoga radio bingo obula mu bukutambulire steady and ready tuligaba emitwalo 2 weddu mbengane mukasera kano namuse ku boy wangu wakabye ino gwe beta Joseph Kalende. Joseph Kalende ono ni MP ali kwira ku Busiki constituency, mwana lawyer yasoma ebitabo kwegamba abantu abe Busiki mubayirenga mu kuba miss kati kano nakasera mulondo omukulembeze omwana owewa imwe kyena sinzo mwenda kuba muzala bubutia so kati abantu abe bubutia bugobi bulange na mutumba town council na mutumba ululo tubaletere Joseph Kalende mwana kadi ye NRM ife tufuireyo mwana wa NRM era Joseph Kalende we love you so much kwegamba tuli kwidano nyakalwa abantu abe Busiki get ready namsak mama puliti puliti abako wala ni mama pasi mama puliti ali wuliriza atero kuba kuja kento namsanga ku ayenga bandaye ekiri ebusuga wano bali kwogera ekintu kirala finals da atakula obwongo atakula obwongo atuse tuliganga olw'omukaaga luno mu kisa ku Freedom Square so iganga aluuka bujiri buyende na mutumba kamuli mayuge tuliganga olw'omukaaga njanyole nga kwa nti bajja kuba olw'omukaaga nga bali kudoga mu mpaleni mpi n'ebichaini nakoba nti somale katukole nakoba nti kati manejanyole wanaba mu short ni shaini kijja kufaanana kitya anyole nga nali mu bling najja kuba bling olw'omukaaga no so this Saturday tuli basalaku ni style dakabi eino kumutwa mulala gwonka ibwali kwenda okuba ngobo okuva n'obukaire butamu walala n'abendi abandi kamala omuli gravity omutuju omuli abendi kamala abomu busoga namuswe wali president wakola kale namuswe kwa tumzindalo yogole namuswe ki tumira ntumirani omwana wa fine collection ziono etaire mu ivuti yesente so atakula obwongo bandaye mwide tudoge mwide tunumiro mwide tusanuke olw'omukaaga luno ku Freedom Square mu kibuga ekyeganga mutwalo mulala tuna gravity omutujjo tuna tomulyo w'omuzabibu tuna Rachel Namiro omukenku Floya Simba Kabaka tuna Land Soldier tuna Mbede ku Demas Mentoni Mulase hoini yazo olijitagere ekintu ekyo tuna Shoni Wizi mbakemba buno bulungibo nakubonerawo ng'olina kuba weiganga otegedde ekintu ekyo so abaana abaleke anga wateremu akasente muli bano ife abasete Ingredients Company Limited abakugu mu kuzima n'okukuba plan bagani bwano mu kibuga ekyeyinda ku Obojalo lyokulira offices da umeme bakubire ku 0700 ina 2754 ndala oba 0784 mukaga 3 ndala 29 bano ife aba Jopa Campaign wa shop ebuwenge balungi no mukubada Liverpool Guest House wachitakawo jayo oyemba omuzabibu ku Liverpool Guest House baida kubisa bulungi ino Valuni Power Center bano bo bagana bano mu kibuga ekyenda ku Gaddafi round about so nga ate mukono bali awo Anton Kayunga bali kuna chief ma stage balina obugali obw'abaana abato balina solar system obumo obukalanga empengere n'ebindi bingi nayo oyenda okwanga otofuna tiketi ya takula obwongo okuba ku 0703 200 ndala 83 banaifa batuke shoppers bano baganibwa ebugembe ku luguudo oluvaidinda okwira eganga kumpi n'Inamugera aked bakutegeeza nti balina buli kalonda akozesebwa mu nnumba ate ku bbeeyi rayisi jawo nakola leero okole shopping ya buli kintu ky'owandyenza okwetuusaku ye banaifa abatuke shoppers osobola okuba ng'obakubiraku ku noti 77374 oba noti 782 889 so munaye nebyo ayenga tubende ino tubende ino abantu baife tubende ino thank you so much muje munoni nembeda abana baife mbazigirire nti video ya mentor ya Fruime eyolwemba lwebeta Fatuma then of course video y'omukulisteriyo ya Kurudemas tuna video ya Tulinairo tuligeza kubanga tubazigirira video empyaka ya Shoni Wizi yona musobola kubanga ate mukolaki musobola kubanga ate mujayo King Muswati bamulekwire King Muswati ali ku muzuri man adage ebintu bityo biba amani aga
ono makulwino kale nongera kuidukiza nti eivuti live show VIP tulijja kuba ku Paradise Sport ngenda ku mwezi 3 ogw'omunana 2024 Paradise Sport eri ku Gokale West osobola ojagana kafa kalungi ino so tebo ya mitwalo 3 webala ino mukulu Liverpool olunaku olwaide mutakulo obongo wakobe oligula tebo 2 mwana VVIP ticket ya mitwalo 5 Tukatolibona abantu ngao totagatwa balamusaka kenswe yakobotya Liverpool walire kachi oli kitegeera olmaizana tujja kumitiraka ku Liverpool tubone ekintu mulijana Arafat nze nikwenda kubona Mad Mabobes tulijja twalayo Hope na Luswa ate Hope ndedi gwenjo omutwala naye ani omuyaka ya owe mafire ya mulika omuyaka asama goruda anti Big Mama obokobe kya gundi ani abatere mu sente Fine Kids Collection Ebi Matra Uganda Limited St Bernard High School ebugembe Joe and Pa Electricals mu kibuga ekyedinda so munange nebyo era twongera okubaniriza so katugaba akasente yamani omuwanguzizi hiya tulabe nga tumukubira omuwanguzi kante ekinge oli kyekinge asaniye na taide ati ayi nga takula obwongo kyengeire mwide bana tunumirwe tulijja kubayiganga so njaka twikirize tukulye ko budaki tufiire yatamu gundi batanga mu kodi muganda wange kale aye nga wangwire sente oli ku 0745 8 26 ne December tusome 8 nga tuva wano abakazi mukyusa kumviri mukyusa kumviri enviri wedimala omwezi diwona fitness oliotya kyoyogere kituufu nawo kagwire ku ani oyo fitness nawo nenviri be fitness mukwano gwange amwanviri awo wakitaka iwe wena wayirire owekiwowo muli mutwe wena wa Busoga